Postoji mogućnost da ono što je unutar nas zapravo se manifestuje spolja, tako da svaka država može da bude kao određeni organ u telu. To se može nazvati fraktalnom prirodom postojanja. Tako da, na primjer, upala nekih organa i nedostatak nutrijenata, to jest hranjivih sastojaka, stanovnika može da se manifestuje kao rat između te dve države. Zapravo to deluje kao da se ta dva organa bore za te vitamine i minerale, kao za promjenu pozicije, veličinu u prostoru, bolje sortiranje i promjene pozicije naroda. Primetio sam da postoje neke veze što se tiče jezika, evo primjera. Prema nekoj priči, 3000 godine pre Hrista starosedeoci Južne Amerike su uzgajali papriku i na nekim mestima su je zvali ai ili aies, što na engleskom jeziku zvuči kao reč za oči. Poznato je da su paprike dobre za čulo vida, bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima. Crvena paprika igra ključnu ulogu u uspostavljanju progresije stanja gubitka vida, kao što su makularna degeneracija i dijabetička retinopatija. Pa da, to je to. Svaki plod, voće i povrće treba da odgovara nekom organu tela. Dakle, stvari nikada neće biti u idealnom balansu i dalje će se razvijati.